jombatalan si tawi na a julɗo. A jombatalan si tawi a findinoytalan bimbi juuli den julnalan, tu vois. A jombatalan si tawi t'es pas romantique. Non, j'aime pas. Je veux que mon gars soit romantique. Voilà. A jombatalan si tawi ɓernde ma nde laaɓa wata muññade. Non, 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 mi jaɓata. Parce que la gandi hoore am mi ɗaɓɓitay. Donc kala jomba wona ko wawo supportude caprice jiyanɗin fof. Voilà. A jombatalan si tawi a hiɗalan a hiɗanalan. Voilà. A jombatalan si tawi ka gorko mo nawru woturu, tu vois, ka gorko mo nawru woturu. Par exemple kala ko goɗɗo wolanma an ko ɗum ɗon holotoɗa, a habbata ko goɗɗo jonnama excuse. A jombatalan, tu vois. A jombatalan kadi si tawi a hiɗa famille an mum fof, tu vois. A jombatalan si tawi a hersiraylan, fami gorko hersirowolan on jombatalan ko jungo ma jungo an se yalti ka yaasi, giggol men gol naga suudu tun haɗata. Voilà. A jombatalan si tawi ka hersowo, a hersirta mo hiɗuɗa, a hollay aduna on foppu ko min hiɗuɗa. Eyo. En plus a jombatalan kadi si tu n'arriveras pas à me faire satisfaire. Voilà. Besoin janɗi a waɗaydi a gaynanaylan haajuji anɗi mi gaynama haajuji ma ɗin. Voilà. A faami. A jombatalan si tawi non non a gaynantalan haajuji anɗi. Non, je le ferai pas, je le ferai pas. Jombatalan. Eyo. A jombatalan kadi si tawi a jeejatalan, a multatalan a jeejatalan. Voilà. A jombatalan hay si mi bonnima ko andu alan jeejude mi bonnama jeejalan, bonnalan kadi jeejalan. A faami ko an jeejatanmi la yiɗi jeejede. Voilà. A jombatalan kadi si tawi t'es pas ambitieux. Non, an kan ala ko hiɗuɗa ko aduna ma, an ala an dal avenir ma on anda ko no guerta avenir ma on, tu t'en fiches. Non, mi yiɗa gorko mo wona ambitieux. A jombatalan si tawi a janga, sabu an kala jombowo no waɗa ko janguɗo faamuɗo ando importance étude. Voilà. A jombatalan kadi si tawi na a siɗɗo an. Voilà, ko siɗɗo an jombatanmi. Eyo, nano rassistiyagal de, mais ko siɗɗo an. Portojo jombatalan, japonais jombatalan, chinois jombatalan, narejo jombatalan, ko siɗɗo an jombatanmi, siɗɗo an musulman. Voilà. A jombatalan kadi si tawi a wallatalan. Par exemple ni dimanche ɗen a golloyta, certes a doit reposade, mais kadi dimanche ko an defata, moodi an defata e dimanche. Voilà. A jombatalan si tawi a wallatalan e tâche ménagère ji ɗin ka suudu. Tâche ménagère ji ɗin par exemple sa ari a tawi la lawɓude maɗa fittude maɗa wadde goɗɗum wallitoɗalan, tu vois, ɗum ɗon ɓeyda e giggol ngol quoi. Silan defude yaha lawɓantanalan ma unantanalan. Non, ça renforce l'amour. Oh là là, je me gare romantique. Oh my god. Goɗɗo no doit wallude sonnajo mum. A jombatalan si tawi a wallatalan e tâche ménagère ji ɗin. Non, 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 non. A jombatalan kadi si tawi ko a gorko wirtowo, gorko mo wata marande hoore mum goɗɗum, tu vois. A jombatalan si tawi par exemple ni sen heɓi probléme min e ma ko suudu, au lieu min e ma régle ndi entre toi et moi, parce que ko enen ɗiɗo heɓiɗi probléme na an e ɓe ko ka yaasi, mi hiɗa ñawede. A jombatalan si tawi an ko a gorko ɗuɗɗo probléme, hara probléme waɗɗo an a nodde famille ma o mooɓa yimɓe hoore an. Non, j'aime pas et je déteste ça. A jombatalan si tawi ko a on gorko ɗon expose o probléme ji mum ɗin ka yaasi. Non non non, si mi heɓi probléme min e ma si tawi mi ɗaɓɓitima ara hayi an ko min e ma aldi probléme na an ɓe ka yaasi. Donc a jombatalan si tawi ko an tu es ce genre d'homme. Voilà. A jombatalan si tawi a alanalan nafa. Ko alanalan nafa kon ɗum jombatalan. A waɗay mi waɗa. Voilà. A jombatalan si tawi a beɗɗa, a laaɓa, t'es pas organisé. Non, j'aime pas un homme désorganisé. Gorko koyo laaɓu pos, koyo a laaɓu pos rappeɗanima ɗi fuu no laaɓi. Oh là là, j'aime ça. Neɗɗo a beɗɗa e laaɓa. Voilà. C'est dans l'islam aussi. La propreté avant tout. Il faut être propre. Oh my god. Haraɗa ɓuura ko weli. Sa ɓuurata ko weli a jombatalan.
a jombatalan si tawi H24 ara ko nde wotere noddatalan. Non, j'aime pas ça. H24 normalement a doit la noddude plus de 15 fois maximum, plus de 15 fois chaque minute a doit la noddude dans les normes. Kono mi tampintama moƴƴa 15 fois seulement. Voilà, bisikki de ko ɗum ɗon on aray, c'est aussi simple comme bonjour. Ɗiɗo on sa aladi aray, ne rêve surtout pas, tu vas pas me marier, ciao, bisous les gars.